prvo svini, moje mi se brother, ali gledate novu epizodu Minecraft preživljavanja. Da, kao što vidite danas se nalazim u našem Minecraft preživljavanju posle dugog vremena i da odlučio sam konačno s njim i da malo igramo da vidimo šta sve to smo radili u epizodama prethodnim. Znači, bili smo u endu, sakupili smo one epic stvari, to sada ništa mi za sada ne treba pošto bukvalno imam dobar armor, dobro sword, znači sword sam spojio i sa mendingom, vidite koliko je epic. I sve u svemu, ne znam više, znači imamo ovaj bow, sve mi je totalno okej, tako da ono, u današnjoj epizodi imamo nešto veoma zanimljivo da radimo, a šta ćemo to raditi? Pa, sad ćemo objasniti. Znači u današnjoj epizodi ćemo raditi nešto što inače nikad do sada u ovom barem serijalu, u stvari nikad na kanalu nisam radio tako, znači nigde, ni na vanilama koje sam igrao i snimao, uopšte nikad nisam radio ni u preživljavanju, a to je duplikacija iteme. Da, sada ne znam da li je to dobro uopšte da radim, želim da vam pokažem, pa ćete mi vi reći da li je dobro da zadržim te stvari, da li da ih samo bacim, da li neke da zadržim, to ćete vi odlučiti na kraju, ali uglavnom u verziji 1.11 postoji novi glitch za duplikaciju, da. I taj glitch sada koriste svi onako po internetu i to sam vidio na Redditu, tako da mislim će ovo biti ekstra ako vam budem pokazao. I sad sve što mi treba je jedan Dragon Egg i piston i malo redstona. Dragon Egg nam je ovdje, pistoni gdje su nam, to baš nisam ja sam siguran, a ja mislim da su negdje ovdje. Ok, napravit ćemo jedan piston onda ovako, nema veze izgleda da ga nisam ipak našao. Ali da, nemam redstone sad, bravo za mene, ali redstone držim u ender chestu, u ovom chestu koji se zove redstone. Inače to sam primjenovao tako da mi bude mnogo lakše i to ću još sortirati i onda ću vam pokazati, pošto iskreno oko toga ne treba da se bavimo u epizodama. Ok, uvijek zaboravim da recept ide ovako, da, evo ga, jedan piston imamo i to će nam biti dovoljno za sada, spakujem ja ovo ovdje i to ću staviti tu, poneću jedan ender chest, pošto mi treba jedan, tako. I šta mi još treba? Pod prilike to je to u stvari. Ok, napravio sam još repeatera i sada možemo da krenemo jer imam food neki da imam ovdje. Tako da možemo krenuti do end portala i ići ćemo dva puta. Prvi put ćemo ići ovako sa elitrom do tamo, a drugi put ćemo morati sa magarcem. Pošto glavna stvar za tu duplikaciju jeste da imamo magarca. Ja ga imam ovdje, tako da mi to neće biti problem, ali morat ćemo da ga dovedemo do tamo što će biti problem. Ok, došli smo do ovog prolaza ovdje i sada prvo što trebam da uradim jeste da iskopam. Da, trebam da iskopam ovako ka dole još jedan put da bi mogao magarac da prođe tu da padne. Tako da moram da iskopam skroz do dole i onda kad iskopam da stavim i vodu da bi on mogao da padne lepo. A i konačno da mogu ja lepo da padnem, pošto ja vrlo često promašim kad padam. I, ajmo nas, stigli smo na odgovarajuću visinu, ne znam šta hoću da kažem u stvari. Ali da, sad ćemo ovo iskopati još malo, još tako jedan ka dole. I ovo ovdje i sad ćemo okružiti ga sa bilo kojim blokovima, nisu ni bitni koji su blokovi, samo ovako. Da, to je to, imamo ovdje hrpu blokova koji nam ni ne treba, sada mi trebamo da idemo ovuda. Znači da možemo da probušimo ovdje zid, da, to je to. Tako da čim magarac bude došao ovdje, mi ćemo ga preneti do ovdje. A nekad on prođe ovuda, samo da napravim da ne udaram glavu, da ne umrem slučajno, ovdje mora dole da uđe. I okej, sad dolazi dobar deo u kome ja moram da probijem end portal. Da. Dobro si mi čuli, moram probijem end portal, treba sakupim jednu lavu. Da, jedna lava mi samo treba. I treba mi voda, da izgasimo ovu lavu. Neki ostane za sada, tu pa ćemo poslije gasiti. Uglavnom, trebam da probijem end portal, da, trebam probijem dva end portala ova. I probit ću ih ovako, tako ću staviti ovaj piston ovdje. I taj piston će biti aktiviran odavde. Da. I sada ja moram odavde da provučem tako wire. Sad ne, gdje su ovi silver fishovi glupi? Wow, i creeper je pukao. Kad je stiglo da se spona u stvari? Ok, ovo je dovoljna daljina, uglavnom stavio sam teksturu na kojoj imam light map zbog toga što nisam ponao baklje. I sada dalje trebam da stavim 14 redstona i na svaki 14 stavim repeater. Ovo će potrebati. Ok, sad sam sve povezao i ja mislim da bi sad sve trebalo da radi. Tako da stavit ćemo Ender Dragon ovdje. Ovo nikad do sada nisam radio, to moram da napomenem. Tako da ovo mislim da bi sad sve trebalo da radi, da probije ovaj end portal. Nemojte. Opa, ok, ubio sam ga. Sve u svemu, prva stvar koju trebam da uradim jeste da smanjim, to ćemo na kraju da uradimo. Idemo skroz do ovdje. Da, došli smo do ovdje, sad ćemo napraviti jedan lever koji ćemo povući sve dok se
aktivira i to je ta. Bacit ću ovo naranđo, što mi ništa ne treba. Sve samo stavit ćemo sada ovo ovdje i trebamo da uključimo render distance na 2 tiny, tako 2. I vidite da tamo ovaj deo ne vidimo i kad budemo malo se približili mi ćemo ga loadati. Tako. Da, evo ga, to je loadano. Ali kad se ovako udaljimo, tačno se taj deo ne vidi. To su lazy chunkovi, wow, što pričam, chunkovi. I sada bi trebalo da aktiviramo ovo. I sada bi trebalo da je sve ok. Hajmo da dođemo da vidimo da li je pao Dragon Egg. Da li je to, probio je, da, evo ga, kao što sam rekao i uspjeli smo da probijemo ovo. Kako sad uzeti ovo, vrlo jednostavno, tako što ćemo staviti neki blok ispod. Ali moramo da se obezbedni da ova lava ne krene kao vamo. Stavit ćemo ovo, oh my god, ove silverfish nije da su dosadni. I sada kad padne, to je to, imamo i Dragon Egg i sve je totalno ok i ove, kako cveće ja nosim sa zove, zašto nosim uopšte to? Sada sve što trebam da uradim jeste da idem da isključim ono, opet ja sam još na 2 render distance, ali nema veze. I ok, sad ćemo staviti ovdje Dragon Egg, da, i sad ću uništiti sve ovo i ja mislim da bi sad trebalo da radi. Tako što ćemo staviti ovo ovdje, ovo ćemo izbaciti. Ne, pokupio sam ovaj repeater, njega ćemo staviti negdje ovdje da bi se sve lijepo upalilo. 2 čanka, da, sad bi trebalo sve opet da radi. Ja mislim da ću čovjek skinuti sa ovaj end portal, zato što mi se ni ne sviđa ovako, pa ćemo uraditi nekakvih ostalih epizoda. Sad bi trebalo sve da je ok, ajmo da vidimo da li se to srušilo. Ako se bude sve srušilo, bit će stvarno super. Da, srušio se, ekstra. To znači da možemo sad da postavimo ovo dole, na primjer. Koliko su dosadni silverfishovi i pane dole i to je to. Ja ne verujem ovo, koliko, stvarno, vidi ovo i ovdje su. Ok, stavit ću ovdje ender chest i stavit ću Dragon Egg da ga slučajno ne izgubim. I otprilike što još mogu da ostavim ovdje neke gluposti. Ajde ovo, i sve u svemu sada ćemo graditi taj deo kako će ovaj naš, kako se zove, magarac za... Oh my god, gledajte ovo. Krenuo sam kažem da ćemo graditi deo gdje će naš magarac uspjeti da upane unutra. Inače opet kažem igram sa light mapom zbog toga što sam zaboravio sve baklje. Tako da, uništio sam ovo, ali to da se sve rashladi, ok. Tako da, sada, naš magarac treba da dođe do ovdje. Njega treba lava da udari prije nego što uđe u ovo. To jest njega lava treba da ubije, znači ne da ga ubije, nego da ga udari kada on ulazi u ovo, tako da ćemo sve ovo uništiti ovdje. Sve negdje, na primjer, do ovdje. Gdje ćemo staviti sve tako tu. Tako. Ono bude sve po 3. Ok. Sada što trebamo da uradimo jeste da napravimo to da ovdje bude gore lava, ali da nigdje ne teče. To znači da mi treba voda dosta da bi napravio sajnove. Da, sajnovi mi trebaju. I opet sam pun gluposti. Čekaj, izbacim neke gluposti ovdje. Ok, izbacili smo dosta glupih stvari. I sad možemo napraviti i sajno. I opet me silverfishovi napadaju. Kako me nerviraju! Ovi silverfishovi su definitivno najdosadniji mobovi. Čekaj da uništimo ovaj spawner. Tako. Ok, napravio sam sve što mi treba za ovu duplikaciju. Samo još treba da navedemo magarca i da napravimo Potion of Poison. Da, to će nam trebati, zato što... Kako radi ova duplikacija? Što vam nisam možda objašnjavao? Radio je na principu tome da mi dovedemo ovdje magarca i kako on bude došao ovdje, stavit ćemo u vodu da on ide skroz do ovdje, ali pri tome on će imati Potion of Poison na sebi, tako da on će konstantno biti na pola srca. I postoji taj glitch u Minecraftu sada da ako ste na pola srca i dođete napravite ovakvu kontrapciju i na primjer sada njega će ubiti ova lava, ali on će se u istoj sekundi kad ga to ubije, on će se, znači u istom tiku, on će ući u end. I tako će stvoriti dva magarca. Jedan koji je u endu i jedan koji je umro. Onaj koji je umro upušćemo u stvari u end. I on će biti tu pored ovog magarca koji nije umro i vidjeti udarite onog magarca koji je u endu i ubijete i dobijete iteme. Znači stvarno debilna stvar za duplikaciju, ali opet radi. Ne možemo reći da ne radi, tako da. Sad ću ići do sela da napravim Potion of Poison. I da nabavim magarce i nabavim stvari koje ću da stavim za tu duplikaciju. A najbrži način dođemo do sela je samo da uđemo u end. Ne, ajde napravit ću normalan glass ako ga budem imao negdje. Zašto ne može se pravi one male bočice od glass ovog u boji? Imam 4, znači to je totalno dovoljno. I da, trebam nam netherwart i jedan spider eye. Spider eye ja mislim da imam ovdje, a valjda ih imam.
Ok, 1, 2, samo valjda nam ne treba oni ispečeni. Jesu, ako su ispečeni. I da, treba nam voda, netherwart, imamo sve tamo. Tako da, sad ćemo napraviti naravno vodu iz ove naše fontane, što da ne iskorišćujemo tu vodu. I natrpat ćemo sve ovo ovdje, uzet ćemo jedan netherwart, evo su netherwart blokovi, da. To je ono od one pečurke ostalo što sam gradio. Ovo ne može se više pretvori. Ovo ne može se pretvori više. Šta? Šta sad? Ne može se pretvori više u... The fuck? To nisam znao. Ali dobro, ovdje dole imamo par netherwartova i uzet ćemo ih i sa njim ćemo ispeći ovo. Da, sad čekamo se ovo ispeći, onda ćemo dodati još taj spider eye i napraviti poison, da. Ne znam šta pričam više. I da, dobili sam poison. Sada stavimo redstone da se sve to produži. I onda kad se sve bude produžilo stavit ćemo da se još baca s ovim gunpowderom. I da, sve će normalno raditi. I još malo je ostalo. Kako obožavam ovaj zvuk. Dovoljno mi jedan, a ću poneti sva tri, što ne bi poneo sva tri, realno. Ok, magarac je ovdje i njega ćemo odvesti. Kako je ovo sporo. Čekaj, kako sad da izađem sa njim. Može da skoči? Može da preskoči ekstra. Baš će mi biti žao što ću gubiti, ali... šta ćete? Sve u svemu, tu je magarac, sad ćemo staviti chest na njega i napunit ću ga sa nekim zanimljivim stvarima. Ajde ga ubacimo kuću odmah. Znači, napunili smo sve što želimo da dupliramo. I da, sad ću ići da prespavam i onda kad prespavam uputit ćemo se ka endu. Idemo sa magarcom, ok, i da, ovo će malo možda potrebati, ali ovaj deo ću isključiti, ovo neću snimati sve dok dođem do tamo i kad budemo došli onda ćemo snimati. Definitivno jedna od zanimljivih stvari koje sam radio o preživljavanju. Još samo malo. I da, stigli smo, samo hoću da vidim da li sam stavio dole vodu. Da, jesam, ok. Nemamo problem da li ćemo umreti ili nećemo, tako da možemo skočimo kao ovamo, da se zbijemo ovdje i... Ok, živi smo. Sad sve što trebamo da prođemo ovuda. Vidi ga što radi. De, sada ovdje. Ok, sada idemo... ne, creeper, opa. Aha, ne, kad ja ću umreti na kraju. Šta je magarcu? Fuck? Šta se s njim desilo? Dobro, došli smo do ovdje, sad ja trebam da izađem i brzo ogradim to tu i on ne može sada da izađe. Ne može da ide ni tamo, što želimo da uradimo u stvari. Sada šta trebamo da uradimo jeste da ja nabavim 2 kofice sa vodom. Ovdje su nam 2 kofice sa vodom. I te 2 kofice sa vodom ćemo iskoristiti u najbolju svrhu, a to je tako što prvo treba da uzem blokove. Oh my god, kako da bi čekaj uzem neke blokove, ajmo, ove ćemo. Sad se nadam da će sve raditi, ako ne bude nešto radilo, a znate kako će se iznervirati, pa to nije realno, stvarno. Ok, tu je magarac, imamo ovdje vodu. I sad ćemo da iskopamo ovo sve ovdje. I tu ću staviti, neće to doći do tamo, da, sigurno neće doći. Ajde ga malo približimo kao ovamo još. Ok, ovako će doći sigurno. Ok, tu je magarac. Tu je sve. Pustimo vodu, on ulazi tamo. I molimo se Bogu da nam neće nositi sve ove stvari. Ok, ne to, nego mi treba ender chest, treba mi poison. Ok, da li smo spremni? Znači, opet ponavljamo. Pustimo, znači prvo bacimo poison, pustimo ovu vodu, uništimo ovo tamo. I nadamo se da će sve biti u redu. Jer ako ne bude... Ne znam šta da kažem. Ok, bacim poison na magarce i probam sebe da ne pogodim. Prvi zadatak. Nije ispunjen. Sada kad konačno sam uspio sebe da pogodim, čekamo da magarac dođe do pola srca. Za to vrijeme odem ja kao vamo da nabavim još jedan poison, za svaki slučaj ako on počne da se heala. Ok, evo ga, ja mislim da je sad to. Meni ovo treba još minute, on je već pao na najniži health. Ajmo samo da provjerimo, da, on je na pola srca, tako da daj, siću s njega ovako. Zašto meni još ovo uvijek traje? Ok, sljedeće što trebamo da uradimo jeste sačekamo samo da se ja malo healam, pošto ja ću umreti izgleda. Šta se ne može za poison da se umre, ali itekako me nervira, tako da sačekat ćemo da ovo prođe još... Šta da čekam, idemo odmah na sve ili ništa.
Znači, jedem ovo malo da se healam. I okej, sad kad smo se healali, rušimo ova dva. Ovo nije trebalo se desi. Ok, ja sam sad ovdje u ovoj šumi, puno mobova, i pokušam da nađem magarce. I evo su, ekstra. Pošto sam ih vidio dok sam letio, ne mogu da ih nađem već na pola sata. Čekaj, koliko me nerviraju puno mobova. Tako da, bacit ću ovo odavde, da mogu da pripitam ovog ovdje. Bukvalno nije bitno koliko ima healtha, sva sreća pa sam sačuvao jedan Potion of Poison, da ih mogu sad baciti na ovoga. Svatam gdje sam pogrešio, pošto se on sacrifice-ovo u volu, tačnije umro je onom zidiću malom. Tako da, previše mobova ima ovdje, opet kažem. Sve je super, pošto su nam itemi još uvijek tu, tako da možemo ponovo ovo da pokušamo. Ja sam se upošao da će nam se spaliti itemi i onda da... Znate koliko bih rage'ao, pa to stvarno nije realno zbog toga što onda... Em što smo se zaznali što se magarac ubio u zidu, em što su nam svi oni itemi nestali, a međutim sad su svi itemi ovdje, evo ga Creeper, pazi da me ne ubije. Tako da, idemo sad ka gore i lagano ćemo doći do ovdje. I da, sad kad dođemo, popnemo se ovdje. I ovdje ćemo imati onu rupu gdje smo se bacili prošli put, samo što ćemo ovdje uz ovo. Malo ovdje, okej, živi smo. Zapeo sam negdje. To jest, on je zapeo, zašto je debil. Sedi na njega, idemo ka vamo, idemo sada ka dole. I sada, evo ga, Creeper ovdje, super. Čekaj se, ja vratim sa magarcem gore i da ubijemo Creepera ovog. Znači, obožavam što ima ovako dobar način. 2 hita za bilo šta. Tako da, silazi svojim magarcem ka dole. Oh my god. Inače, ovo ništa nije osvetljeno, zato se ispunim obuvi, samo što ja koristim ovaj light map, zbog toga što mnogo je... Ne. Ja ću umreti na kraju na ovom magarcu, neće on umreti, nego ja. Ajmo da uništimo sve ovo ovdje. I da zagradimo to tu i sada na njega stavimo chest. Ok, sve stvari sam spakao na magarcem, samo da uzmemo odavde poison 1. I sad sa magarcem ću doći... ne može da prođe ovdje, ali sad čim ne može ponovo da prođe, ajmo još malo iskopamo. I sada je prošlo konačno. I sve u svemu stavit ćemo sve ovo ovdje i tako sići ću sa njega. Nemoj ti da se penjaš tu, to nije dobro za tebe, ti ostani tu. Sada šta trebam da uradimo jeste da se ja malo odaljem odavde i bacim poison. I ponovo sam sebe, pošto ja ne kapiram kako je ovo do mene došlo, ali ajde dobro, nema veze. Imamo vrlo malo fooda. Na meni je prestalo ekstra, ali na njemu još uvijek nije, tako da to je super. Čekamo da on dođe do samih pola healtha, kada ćemo ovo ovdje razrušiti. Ok, pola healtha ima. Ima pola healtha, sad ćemo razrušiti ovo ovdje i razrušit ćemo naravno za vodu ovo i on će sada ići ka ovamo. Bravo. Ok, sada bi trebalo da je sve radilo. Oh my god, idemo sada u end i treba da bude još jedan magarac tu. Tu je. Haha, uspjeli smo. Gledajte sad ovo su svi itemi koje smo imali. Gledajte sad ovo da prođemo. Stack diamonda. Još diamonda ima ovdje. Ove gluposti izbacimo. Oh my god, sve je radilo baš kao što sam hteo. Izbacimo neke glupe stvari kako bi mogu da pokupim sve važnije. Kao što je na primjer bookshelf i ovi. Iskreno sedlo mi ne treba jer se dalo imam previše kući, ali Totem of Undying mi treba. To jest mogu da zamenim ovo. Tako da kao što vidite, 2 totema of Undyinga. Imamo stack i 26 dijamanata. 2 pickaxe-a, 12 emeralda, shulker shell, 20 komada, gold, znači stack golda, 30 ovih steel antena, 6 sponžova, 2 stacka ovoga, 50 name tagova. My god, ovo je ludo. I sada mi možemo bukvalno beskonačno puta da ovo uradimo, sve dok imamo magaraca naravno. I to bi bilo ono wow, ali ne znam da li to želim ja da radim. Znači ja sam htio da vam predložim nešto.
Sada dole u opisu ili u komentaru imat ćete kao link, i ako ste već ovo dole odgledali, znaćete, uzete dole, pogledate, ta link je za glasanje. Da li da ja zadržim ove iteme, da li da ih ne zadržim ili da li da zadržim neke određene. Sada, koje bi ja zadržao, ne znam, neko dijamante mi je malo glupo da zadržim, ali opet mene mrzi da majnam, što jeste istina, ali dijamante koristim za repair. Evo, Totem of Undying bi zadržao, što to je totalno beskorisno, a htio sam da pokažem kako radi, tačnije, iskoristit ću sad ove što sam duplirao, baš da vam pokažem kako to radi. 50 name tagova i to bi zadržao, pošto name tagovi su debilni. Gold, to je baš i ne znam, zato ću praviti gold farmu. Sugar shellove, iskreno sve jedno mi je. Sea lanterni, sve jedno mi je. Sponge, sve jedno mi je. Ove diamond stvari, to je malo jeste glupo da zadržim. Diamond horse armor, nemam blage veze. Inače, šta sam ja beše još stavio? Stavio sam chestplate. Da, inače kao što vidite i chestplate ostaje durability na njemu. Znači isti durability totalno, tako da je to super. Stack ovog obsidijana, to je totalno sve jedno isti, ovi emeraldi, tako da imat ćete link, glasite, a ako ste za ovo treću opciju da zadržim neke stvari, napisite koje da zadržim, a koje da ne zadržim. I da, to je to što se tiče te duplikacije. Sada, pošto sam rekao da ću isprobati ovaj Totem of Undying, isprobat ću ga, naravno samo da probacim ove stvari koje imam kod sebe vredne, kao što su ovi dijamanti. Ajde sad ostavimo jedan chest, evo imam double chest tačno, pošto sam dobio dva chesta isto. To ću staviti sve ovde, znači to su svi itemi koje smo sad udostručili, a mi ćemo sada isprobati ovaj Totem of Undying, jer ga sada nikad nisam isprobao. Ja sam ovo nešto creative tamo kad sam se zezao u drugom svetu, ali ovdje nisam, tako da hajmo da uzletimo. Kako najlakše da ga iskoristimo jeste da se zakucamo negdje dole, tako da ćemo ići mnogo visoko. I šta on u stvari radi? On radi to da možete da preživite ono što se ne može da se preživi. Tako da sad ćemo da letimo ovdje i... Eto ga, to je Totem of Undying bio. To sam te da pokažem samo tako da da, eto, to je Totem of Undying i iskreno, ja bi njih mnogo volio da još mnogo puta dupliciram, tako, zbog toga što oni nisu toliko teški, da sam mislim, teški su realno, trebate nađete mention, ali kad nađete mention ubijete one debile i to je to, ali fora je u tome što ja kada bih ih našao, oni mi samo stoje tu za ukras, ne koristim ih uopšte, tako i da bih uradio duplikaciju, čisto da bi se življavao ovako ponekad, da skočim negde i ako preživim i da imam to da sigurno preživim, tako da vi mi napišite opet, da li želite da zadržim ove iteme, ja sam i za da, i za ne, i za da neke, ne neke, tako da, slobodno izaberite vaše odluka, pokazujem kako možete da duplicirate iteme bilo gde. Duplikacija radi u 1.11 verziji, u 1.12 ovom snapshotu novom, ne znam da će popravljati, ako budu popravljati, ali vjerojatno hoće, bolje da požurite ako želite nešto da udvostručite ili više puta da umnožite. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali u njoj, ukoliko vas ostavite like, a mi se idemo u neko od sljedećih, a do tada, veliki pozdrav!